Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur dulur semuanya. Selamat datang di channel Balukar Official. Kali ini menu makannya sama lalapan pete, teri, bakwan, sambal goreng, nasi. Selamat makan ya. Teri, bala-bala, nasi, sambal. Sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita coba bala-bala, sambal. Bismillah.
Habis. Kita ketemu lagi di next video makan-makan selanjutnya. Wassalam.